u koliko opština SSP učestvuje na lokalnim izborima i u kakvom formatu, odnosno ko su vaši partneri? Na kraju učestvujemo u 4 opštine, pošto smo odlučili da u Smederevskoj Palanci ne učestvujemo. Učestvujemo u Bajinoj Bašti, u Boru, u Sevojnu učestvujemo. To su mesta, i u Knjaževcu naravno, to su mesta kojima ćemo participirati. U svim ostalim mestima podržavamo naravno liste koje su formirane, a koje su protiv ove vlasti. A u kom formatu izlazite na birališta? U raznim formatima, pošto je vrlo sve rašireno. To su uglavnom koalicije u Bajinoj Bašti i Boru, to su jedna je grupa građana, druga su koalicije stranaka, ali zajedno uz podršku studentske liste ili studenta. U Knjaževcu idu odvojeno opoziciona lista i takozvana studentska lista, u Sevojnu opet grupa građana, znači svuda je to vrlo drugačije. Uočljivo je da i SNS i SPS idu u koaliciju svih 10 opština, dakle ni vi nećete testirati rejting stranke samostalnim izlaskom kao što se to desilo u Mionici, pa niste prešli cenzus. Da, u Mionici smo napravili grešku zato što ta lista nije bila spremna da prihvati naše ljude, onda su oni hteli sami da izađu, mi imamo stav da svaki odbor samo odlučuje o tim stvarima, onda smo ih u tome podržali, ali očigledno u situaciju koju smo imali, a to da nam je nosilac listi, glavni čovjek 4 dana pred izbore imao strašno jak epileptični napad, mislilo se da je možda udar da neće preživjeti, završio u Beogradu na aparatima, na kraju ostao živ na svu sreću, ali smo mi naravno bili obezglavljeni u najvažnijim danima. Ali u svakom slučaju zalažemo se uvek za to da se ide sa jednom listom, ako je to moguće na lokalu, da to bude lista svih i da kao ta lista u referendumskoj atmosferi se suprotstavlja listi o kojoj ste govorili. Ono što je recimo zanimljivo što sam danas video, da u Kuli na toj listi SNS-a, SPS-a su i radikali, ali i Savez vojvođanskih Mađara. I meni je zaista fascinantno, danas slušamo ovog pastora, negde je pričao kako to sad nije važno što je Šešelj na listi, to je potpuno neverovatno. Ja ne mogu da shvatim da bilo ko prihvata Šešelja na listu, a posebno ne mogu da shvatim da ga prihvataju predstavnici Savez vojvođanskih Mađara. Sada, koga prihvata na listama u Smederevskoj Palanci je veliko pitanje. Posle zbrke koja je nastala u tom mestu oko zajedničke liste, reagovali su danas i studenti te opštine tvrdnjom da je opozicija prekršila dogovor, da ste prvobitno pristali na njihov uslov da zajedničku listu formiraju sa studentima, kako oni kažu, kao trenutno dominantnim društvenim faktorom, ali da ste vrlo brzo počeli da ih uslovljavate i da tražite izmene sastava na listi, ne vi lično, već lokalni predstavnici opozicije. Pa da li je SSP insistirao da opozicioni predstavnici budu na toj listi? Da, insistirali smo da opozicioni predstavnici budu na listi, su to ljudi koji na lokalu se bore već godinama protiv ovog režima koji je svuda isti, da li na republičkom, da li na lokalnom nivou, nema tu nekih razlika. Logično, ljudi koji su prošli u poslednjih, hajde da kažemo, deceniju pakao, koji su prebijani, koji su otpuštani, čiji su automobili paljeni, deca izbacivana iz vrtića i koji su pokazali da su protivnici ovog režima, treba da budu na listi. Mislim da to, što se nas tiče, nije sporno, kao što za nas nije prihvatljivo da bilo ko pročišćava listu ili da odlučuje ko će sad iz neke od tih stranaka biti na listi, ako neće biti na listi. Mi smo prihvatili stav studenta koji su oni iznosili uglavnom svuda, da lista bude kao grupa građana, ne kao koalicija stranaka, tako da uz ime čoveka na listi ne stoji ime stranke. Ok, to smo prihvatili. U Smederevskoj Palanci su ti razgovori vođeni, sve je dogovoreno. Na početku je bio mali problem, pošto jedan od ljudi iz opozicije, koji i poslanik u parlamentu, hteo da on da bude nosilac liste, drugi se nisu složili. Oni su napravili svoju listu, ostatak opozicije ostao sa predstavnicima studenta koji su imali ovlašćenje tog beogradskog, nazove nekog plenuma, ne znam kako se to zove, da pregovaraju. I mi smo dogovorili tu listu. Utorak su skupljeni 430 potpisa, u sredu skupljeno 100 i nešto i kad je trebalo lista se preda, pojavilo se 2 čoveka koji su se predstavili kao predstavnici studenta, nisu hteli da kažu ime i prezime, i tražili su da se to sve poništi, da oni budu ti koji će odlučivati ko će biti na listi ili ne, mi to nismo prihvatili. I to je sva istina. Ja sam danas vidio, ima tu 2 stvari. Prvo, mislim da ovi mladi ljudi treba da shvate da to što ste u tom trenutku, kako oni kažu, dominantna ili politička snaga, to znači da na toj listi imate najviše kandidata. Ali to ne znači da vi možete drugima da govorite ko će biti njihov predstavnik na toj listi. I druga stvar, pošto sam vidio to i u saopštenju, odnosno nekom twitu koji se pojavio studenta Pravnog fakulteta, da je prvobitni dogovor
da je dogovoreno da se prvobitni plan promeni. Znači, potvrdili su da je postojao prvobitni plan. Izdali su saopštenje u kom su rekli da jeste i da ste da našli zajednički jezik do ovog trenutka kada se I ono što je suština, to je da plan možete da promenite samo ako se svi koji su ga doneli saglase s tim. Ne može plan da se menja tako što neko dođe i kaže sad mi hoćemo ovako, svi ostali mora to da primenite. Taj model nije ispravan model. Naravno se poštuje najveća politička snaga u nekoj sredini i opet kažem, to je snaga koja će imati najviše na listi, koja će imati nosioca liste, ali ne mogu oni da budu ti koji će odlučivati da li će neko ko se borio godinama protiv ovog režima, da li zavređuje da bude na listi. I vi niste pristali na to, vrlo jasno ste rekli. Zašto ste onda odlučili da javno iznesete sve što se desilo, objavljujući da su ta dvojica studenta iz Beograda, kako kažete, sa kodnim imenima Kalođer i Alek, došli i postavljali ultimatume opoziciji na koje ne pristajete. Da li ste razmišljali o mogućim posledicama koje možete proizvesti iznošenjem u javnost tih detalja? Istine. Posledica u smislu. Mislite da je problem da se govori istine? Evo, navešću vam odmah. Brzo nakon toga, tim vašim nastupom, dali ste i materijal Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić da kritikuju studente, da kažu da su crveni Kmeri, koji bi zapravo da lustriraju opoziciju, pa onda njih. Neki će reći da ste na taj način olakšali Aleksandru Vučiću u kampanji. Dve stvari, pošto ste postavili dve teme, ste otvorili. Prvo, to što go Aleksandar Vučić i Ana Brnabić zaista ozbiljan čovek ne može da uzima za ozbiljno. Ali su predsjednik i predsjednica parlamenta. Dobro, predsjednici parlamenta i to je sve u redu. To je žena koja je sedela 4 sata pored Šešelja na Informerovoj božićnoj žurci protiv čoveka koji priča kako Dačićeva baba posle 8 dece pobila, kako on kaže, sa šiptorom. To je čovek koji se sad, koji ispričao da je majka Gorana Markovića, samo završite, da je majka Gorana Markovića prostitutka koja se kurvala sa nemačkim oficirima. Ali poziva se na vaš snimak i kaže građanima Srbije, pogledajte da vidite kako bi Srbija izgledala. Možete me prekinuti ne znam koliko puta, ja moram da završim, onda sam počeo da ga odgovorim na prva vaša dva pitanja. Znači, to je Ana Brnabić. Aleksandar Vučić slaže svaki dan, ne znam više koliko, šta je sve rekao. Pominjali ste ovom prilogu, zvuči top, on kaže da nije postojao, svi znamo da je postojao. Toliki ljudi, na kraju Marinika Tepić je pokazali fotografije zvučnog oružja, za koga su tvrdili takođe da ga uopšte nemamo. Znači, to što će govoriti Vučićević na Informeru, to što će govoriti Vučić, Ana Brnabić, to je potpuno nebitno. Onaj ko hoće njih da sluša, njima da veruje, taj sigurno neće da glasa protiv njih na bilo kojim izborima. A kad se oni pozivaju na vas? Drugi razlog što sam ja to uradio jeste što smo mi bili okrivljeni strane studenta, da smo radili upravo to što ste vi citirali. Ja sam vrlo jasno rekao da to nije tačno i rekao su došla dva mlada čoveka koji nisu hteli kažu kako se zovu ime i prezime, što je već samo po sebi problem, da su rekli su njihova kodna imena, ne znam šta god to značilo, ta imena koje ste vi pomenuli, i da su postavili uslov da oni budu ti koji će odrediti ko će biti na listi, ko ne, a lista je već bila gotova, potpisi već skupljeni. Mi smo rekli to ne prihvatamo i Stranka Slobode i pravde, da ne bi pravila bilo kakve probleme, bilo kome se povukla sa izbora u Smederevskoj Palanci, a ja pozivam građane Smederevske Palanke da glasaju za bilo koju, imamo tamo 3 sad već liste ozbiljne protiv vlasti, ne za ove lažne, ovog Žujevića i ove što su kao skupili potpise u 10 opština, stranka ne postoji, to je Smejurija, naravno, oni su SNS lista, i da glasaju za bilo koga ko je protiv, zaista sigurno protiv ove vlasti. Ja mislim da, i time ću da završim, ja mislim da mi samo istinom možemo pobediti Aleksandra Vučića. Jer je on čovjek koji laže, sve lažu. Lažu o toga kakva je ekonomska situacija, lažu o toga kolike su plate, lažu o toga da najviše napredujemo u Evropi. Mi smo zemlja koja je među 3 najkorumpiranije u Evropi, imamo najmanji rast u celom regionu, imamo ogromnu zaduženost, imamo situaciju odlaze lekari, medicinske sestre, imamo probleme u prosveti, on znači sve laže. Naš odgovor na to je istina. A da bismo stigli tamo gde hoćemo da stignemo, to je promena vlasti, moramo da znamo gde smo. A mi smo tu gde jesmo, u zemlji koja je podeljena pola-pola i u kojoj je najbolje rešenje bilo da se na izbore izađe u nekom zajedničkom frontu ili zajedničkom... Kada govorite o tome, ja se izvinjam. Moramo tražiti nove opcije. Dakle, ali produbljuje se jaz i razmimoilaženje na tom takozvanom antivladinom bloku, zbog čega vas mogu na kraju kazniti i birači koji traže neku vrstu jedinstva o kojoj vi sada pričate o borbi protiv vlasti. Dakle, traže minimum nenapadanja između opozicije i studenta. Razmišljate li o nekakvom sporazumu o nenapadanju u ovakvim situacijama? Prvo, nema nikakvog napadanja. Dajte mi jednog čoveka koji predstavlja opozicijnu stranku, a da je, ne znam, predsednik, podpredsednik, tako dalje, da je na bilo koji način napadao studente ili ljude koji su tamo.
Nemojte pod napadima. Mi smo malo, znate, naučili loše ovih 10 godina, da vi ako iznesete neko mišljenje koje je istina, da je to napad na neko. Nije to napad. Kako je to napad? Ali to se koristi sa strane vlasti u borbi protiv tog To šta će vlast da radi, mi na to ne možemo utičemo. Mi možemo utičemo šta mi radimo. I to je suština. Znači, istina, znači, konkretna rešenja i ono što su činjenice. Niko ne može da ospori, osim tih o kojima ste pomenuli, te Vučiće, Brnabiće i ne znam, da su ti mladi ljudi imali ogromnu energiju i imaju energiju. Da su bili spremni na neviđenu žrtvu, da su hteli da žrtvuju školsku godinu, da su bili fizički napadani isto kao i mnogi ljudi iz opozicije prethodnih 10 godina, prebijani na ulici, pa znate i Borka Stefanovića i Peđu Mitrovića, ja sam dobio batine tamo u Vojvode Stepe i tako dalje. Znači, i da oni hoće da naprave promene. Ono što niko ne može takođe da osporava, da oni sa 20 godina nemaju dovoljno znanja, jer nisu završili školu, imaće ga, i da ne mogu da imaju životno i radno iskustvo, pošto sa 20 godina ne može da ga imate, to je logično. Ali imate energiju, spremnost na žrtvu, posvećenost, mnogo toga što neki ljudi stariji, kao što sam recimo ja, ne mogu više da imate. Ali ste bili u toj poziciji. Pa bio sam lider studentskog protesta 92. godine, Miloševiću gore podnese ostavku i podržao u to vreme, vrlo jasno, se zalagao za jedinstvo opozicije i podržao zajednički izlazak na izbore cele opozicije i izbore koji su tada posle toga bili održani, da je Milošević, samo ću vas podsjetiti, mnogi zaboravljaju. A jeste li spremni? Tada nije pobedio na izborima, nego je uzeo novu demokratiju i napravio vlast. Ali to ovi mladi ne znaju o čemu ja pričam. Jeste li barem spremni sa vaše strane da u ovom ciklusu ne napadate studente? Ja ću vam ponoviti još jednom, niko ne napada studente. Apsolutno. Ja sam vas pitao, dajte mi jedan napad na studente. Da govorite na taj način u javnosti, ajde da tako. Koji način? Kao što se desilo ovo u Smederevskoj Palanci. Što vlast može da iskoristi protiv studenta? A zašto nazivate kad neko odgovori na napad na njega, odnosno na Stranku i slobode i pravde, istinom o događaju napadom? Pitanje je kako to građani doživljavaju. Ali ako sa studentima... Ja mislim da nijedan građanin u Srbiji ne može da bude protiv istine. Nijedan građanin u Srbiji ne želi da ga neko laže, da ga neko vara. Mislim da građani u Srbiji žele jednu drugačiju zemlju u kojoj ćemo imati pristojnost, civilizacijski način komunikacije, razgovor među ljudima, u kome to što ćemo možda imati neke, govorimo o političkim nesuglasicama. Mi ne govorim, nemamo mi politička neslaganja sa Vučićem. Mi sa njima imamo civilizacijsko neslaganje. Oni su ljudi koji su napravili zemlju da je organizovana kriminalna grupa na vlasti, oni su ljudi koji šalju policiju, batinaše, prebijaju i ljude, i građane, i opoziciju. Oni hapse ljude, oni drže ljude u pritvorima, oni su opljačkali ovu zemlju, oni rade sve što je najgore. Imate Vučića koji je rekao da otvorio bolnicu Leskovac, a naša posljednja Ana Spirić juče snimila, ta bolnica nije završena, nije rekonstruisana. Znači, to je jedna stvar. Ovo je nešto drugo. Da se vratimo na to na šta nas čeka. Ja ću vam to košarkaškim rečnikom, pošto sam ja čovjek voli košarku, objasniti. Znači, za mene je od Saveza za Srbiju rešenje ovde u Srbiji bilo jedan front, jedna lista zajednička svih, referendum protiv Vučića. Dobro, ali sa studentima sad ide privremena vlada pa dalje. To mi je kao u košarci. To je najbolje rešenje bilo. To je kao kad imate reprezentaciju, imate Jokića u timu. I vi onda gradite igru oko Jokića. I Jokić se povredi. Utakmica se igra i dalje. Vi onda napravite novu taktiku, novu strategiju pobedi. U ovom trenutku je jasno da predstavnici studenta ne žele da razgovaraju sa opozicijom i ne žele jednu listu. To smo se složili, o tako. A kako je sa drugim opozicijonim strankama? Da li je postignut načelni dogovor o zajedničkom nastupu na budućim parlamentarnim izborima, recimo? Vidite, to isto pitanje ste me pitali prošli put u ovoj istoj emisiji pre nekoliko meseci. I dalje nema odgovora. I to isto pitanje su me pitali već posle 5. maja kada su studenti izašli sa zahtevom za vanredni izbor. Ja sam uvijek isto odgovorio. Kad će biti ti izbori? Kako da budu, da li ove godine ili sledeće? Pa kad budemo znali kad su izbori, ove godine ili sledeće, pogledajte, a vi ste rekli istinu, apsolutno, onda ćemo o tome pričati. U ovom trenutku postoji saradnja stranaka proevropske orijentacije u Srbiji. To su stranke koji se zalažu da Srbija bude članica Evropske unije. To su stranke koje shvataju da promena sistema ne znači samo promenu Vučića i njegovog režima od odlaska s vlasti, nego upravo znači to okretanje ka Evropi, i mi smo evropski narod, nas niko iz Evrope ne može izbaciti, a ne možemo napredovati ako smo to, kako su radikali uvek govorili, kako su rekli, rupa na tepihu Evropske unije. Znači, moramo biti deo toga. I za nas je to sistemski važno, za SSP je
posebno I da važno. računate na taj blok, taj Računam front da saradnju tih proevropskih stranaka i organizacije poput Evropskog pokreta koji nas je okupio nekoliko puta, okupit će nas i dalje, kako će to sve do izbora da funkcioniše, kad će izbori biti i kako će na izbore izaći, to ne znam. A da li se mogu da plašite, kažem da gospodine će Đilas? Stranka slobode i pravde na tim izborima učestvovati na način koji ćemo smatrati najboljim da promenimo ovaj režim. Sa kim u koaliciji i kako, to će I vreme da li se pokazati. vi, gospodine Đilas, plašite dogovora sa strankama koje bi kasnije mogle da se priključe vlasti, što se neretko dešava? Govorili ste i sami o fantomskim listama i strankama spavačima. U ovim strankama proevropske orijentacije nema ni jedne stranke koje bi mogle se dogovoriti sa vlasti. Ja sam sasvim siguran da kolege iz stranke Centra, gospodina Ponoša, Zelenog levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Narodnog pokreta Srbije nisu stranke koje bi se dogovorile. Vi znate moj stav, ja ga ne krijem, ja smatram da je pokret gospodina Nestorovića napravljen od strane Aleksandra Vučića i uvek sam rekao dajte mi, pokažite mi gde ste skupili 10.000 potpisa pa ću ja da razmislim o tome. Skupljeni potpisi kao iz ovog Žujevića potpuno isto, kao to isti sistem bio sa zavetnicima i tako dalje i tako dalje. To su stranke koje ja nemam poverenja. Na kraju kraja imali ste situaciju u Beogradu da su tada odbornici gospodina Nestorovića, koji je dobio 5,8% u Beogradu, prihvatili da naprave vlast sa opozicijom, kao što je prihvatio recimo Miloš Jovanović, mi bi imali vlast u Beogradu opozicijom. Znači, to nije opozicija. Ove stranke sasvim sigurno to neće uraditi i tu ne postoji nikakav strah. I, kažem, saradnja postoji, mislim da će biti sve jača i sve bolja na tom nekom fonu zajednički. Za sada nema novosti na tom polju. A za kraj, veoma važno da ne preskočimo. Dakle, prihvaćen je načelno vaš predlog zakona roditelj-negovatelj. Posle, ajde da kažemo, nekoliko ciklusa je prošao. Opet vas je Aleksandar Vučić u tom kontekstu pomenuo da je to vaš predlog koji će oni, kako kaže, da dorade i opismene. Kako vam se to čini? Da li mislite da vas na neki način takvim istupima on zloupotrebljava, praveći razdore na opozicionoj strani javnosti, nameće utisak neke vrste saradnje ili spremnosti na saradnju sa vama? Ja ću vam reći najiskrenije, a na meni se, ja sam ovako providan, sve se vidi i vidi se, nadam se, i moja iskrenost. Jedino što je važno je da ti roditelji dobiju taj zakon. 4 godine se za to borimo, nekoliko puta su i Marinika i Tanja Pašić predlagali, odbijali su. Znači, jedino je to važno. Da roditelji koji imaju decu sa smetnjama u razvoju, koji su njima posvećeni jer zahtevaju sve vreme brigu o njima, dobiju mogućnost da imaju platu, da imaju zaposlenje, da imaju radni staž, da imaju penziju, a da oni koji rade dobiju ovaj novac takođe, možda nekoga angažuju da im pomogu. To je jedino važno. Ja se uvek plašim kada čujem da će oni nešto da opismene, naprave boljim i poprave. Ovaj zakon je dobar koji je predložen. Dobar. Možda bude bolji, može. A već vidim negde se pojavljuje priča da se on neće odnositi osim na decu i na one koji napune 18 godina, a za koje roditelji se ne odreknu njihove poslovne sposobnosti. Nemojte to da radite. Dajte da damo svima. Izdržat će ova zemlja, ako možda izdrži sve ove druge stvari gde se troše pare, pa možemo na ovo da potrošimo par. Nadam se, vidio sam na mrežama, moram da priznam, nezvanično se pominje to, nadam se da će odustati od toga. Nama nije važno ni ko će da predloži taj zakon, ništa nam nije važno. Važno je samo da pokrije sve roditelje koji imaju decu sa smetnjama u razvoju i da oni nešto ostvare i time ću završiti. Bio sam gradonačelnik Beograda, neke stvari sam uradio sa svojim timom, neko će nešto zameriti. Ponosim se time što smo imali vantelesnu oplodnju i 100 parova dobilo decu, a nisu mogli da dobiju. I to je ostalo iza mene. Sad se ponosim time što ćemo, nadam se, dobiti ovaj zakon. Ništa drugo da ne uradimo u politici ili ja lično. Ja mislim da smo time ipak neke stvari u Srbiji promenili na bolje i da to neki način mene ispunjava.